Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti arman na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dyan ka arman na. Angam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat kung arumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot abakat ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka sawa, awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay, tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubing. Imbag ano kaya tindakit lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw. Naimbagla ko mamot na pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti arma sigurado kaya tendak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasan. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaon ng dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan na jay. Ubing-ubing samot ti panunot na jay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kaskan niak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mulaang kiniremi ti makaamo amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatun! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata tulungan tato'y kapsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan kuman ni Elisa jay kabsatan niya, manang Rima. Wen kumangarod, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay, nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaed da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday Juana mag. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din ter aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw.
At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka day. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barong badumag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Tiyak trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkari na nga raw, ano mga sawaak, ket isuda tiyag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Jagpaiso ngamin amay. Armanak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan ta ti panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sa anak-anak kaadal. Iso nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa, nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramiden nyo. Laklakayanan ni Uncle, ng pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasing put dayjay. Patsyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nag-ijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray ta na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat da kanaw tag na di family house may. Mas komportable da kanaw. No da kami ngagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay wana. Kaslan na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni Nana Juana, tista asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dakdaman ng remi kan manang rima.
Di na kayat bakit ka naon. Si Kati kayat na ubing kapay. Napilitan kan sa mala nangaram kanya, Remo. Saan mo't si kakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod na kinayat nak. Jak ninam na maakayatan nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kaw. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Saan yun problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatanin nga agtrabaho. Naimbaglakada kami, tagpinpinsyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una, sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawan na manang. Kat, anya matimako na Rimaw. Ay kawan latta Paspasurot kami latta ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pa'y la makadalaos. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adopay ti kayat ko akanan. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amang ka. Isuti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmalpas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamo iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Narigatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno maminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti gatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa jay doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y mag. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di nakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang.
Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay, sana bali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kasta ti kunayo manang Rima. Nay, papanam Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparet manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumpare kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, Merimaw? Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaro di Jessilid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-RBID jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga roda. Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, dadaditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Naimbag agsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa, katsingin ka na o. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinam nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta adong anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang Rima iti suportaran. Da kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y, da kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat, adding ko. Ay, pasensya kayo na, manang. Wan, sana balay, maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga'y dagiti anak yo? Iso apang nga asiyo, tahusto kumantiin nam nga anak yo.
Kababainan ka da manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kamay kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, Tapno guminaw ang matibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kadamaan ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitanak ta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, nasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitanak ta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rudmod iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan ka. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta. Ani patay laang ti mamagsina kadata. Asunsyon, adyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day da asawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundarmaw. Anya nga ron ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw na apayakas ti ibang bagam ita bakit? Lahat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapigsampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angam pampanunotak nga road. Nagrigat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di syaktaw ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na.
Ay na, amuyo mo't aday tala tiragsak na. Ti panagkape na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kuana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amutan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan na ita nga uyak mo. Adda siguro infeksyon ni tabagimaw. Adda siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakasta ka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramidam. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Kaputa pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa ak laeng
Ta biglaan mo ti panangsina na kanya kaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray kuman matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mga liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipa pa anak ko, wan. Wan, nanang, uray da kayong agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mag. Wan ngam ado matirigrigat na idian ang paadal kin ni Bena nga anak yo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anayin ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. At damot na'y pensyon ko a pangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam.
Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Tadakan ka dayta, Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin dayjay. Kabaalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan, anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami itagduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Inkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko, nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakot. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na, Saan na masapul? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damat, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanuno ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Inkay matsarungkaran, kumusta inyo mag-idang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapul day ta urnong-urnong. Ipapasko kay di nga enjoyan ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapasko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabarok. O anya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto eh. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na
No apay mat ngamin anaadaan anak iti kastoy asakit. Apay Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika tinakay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot Nana. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan? Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayem ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidisalon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka anak ko. Sa anak san nga agimbag, nanang. Ngamin, adan iti last stage ti cancer a sakit ko. Aniya? Nay, apay akasta tilangam, Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mari. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka, no? Ay, wan, Mari. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mari. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, aasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wen nga roda jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Doon ka kasapulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsusurti iti panagmulmulak.
Iso nga ibingayan kayo mo't nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tumas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, Juan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pa kawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Hey man, lolo ko. Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya mantisang sagi, tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano kuna na nga syakti ikasarna nga manmat gayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalek ka adagos kenkwan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iji bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinukod ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Ngam awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adantulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko ti agbartak, nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, uwan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarem ken ka. No kasta apanawan nakatinubyaw. Kaya't kang anding ayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binasted mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ka. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro,
No ne tataban turti pa kay boyfriend nak. Hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wen na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo met ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga agpay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam laan, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na anagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang, nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta namin ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita na mga nada mga asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawaan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaan ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti silpon siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay, una yan dyan anak ko. Imbag ba rupay dyan lalakay. No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar aram ija anak mo? Nay. Day na ba imbaga day ta? Jak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam dya anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga rin nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam dya anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun. Makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ane Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit.
amo kontar aramidak nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Niriyo nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang luko kanyak. Nag-ado ngayong karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado pa ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. Noan niya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang tisag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Nakat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kukwa ditoy. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kukwa dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito'y. Sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tantay dya yan ti kahirang ang awan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabitlar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid akon sir. Awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon nakisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diyak ama mo ti kaduang.
Kuna na nga agsubli tamapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mong tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kadwam. Makaturturog akon nga agururay. Itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas-paso buday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana bali, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Inggatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga inggatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit lang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik ti sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon kang kaading. Kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo.
no kasta. Agar-aram dayjay a Cesar ken ka malaw. Wan nga rod nanang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runakat guwapo. Kasla na singpa matilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsa sa unaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay a lalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklonat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, nukasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Tai kasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalosposak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo, tata. Nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Eh, kwa? Anya mo na itadam-tamaga mon puray. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanobyam, taintay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot puray. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di dapay sinungbatan day jay ang damag ko. Takas ano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na, anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan profesional ti asawaan na. Profesional di anak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan nga pampanunot da nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya mamakaawid jay nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan sa ludsod ko. Padamot la ka de a professional genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college.
Anya, apay ngay, di ka lang nagpili mo iti padam a profesional. Anyat serbim anak kaadal, no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay, asawaam ay aday di anobyam. Uwan ananang. Tulagan tayo kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan, di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a profesional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo, no sikalat adda trabaho na. Kabailat asuportaran ti pamilya nga uray siyak lang tiyag trabaho nanang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarom kumamot ti panunot mo ah. Saan laaday tagatil mo ti paganandaram. Nanang, Di profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umatan nga uray awan na ilepas na. sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa yung agtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di matag sweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang dagiti adda dito'y nanang. Kahit man ano ko ma, oray tapasig damat profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak dagi dyan nanang? Apay, diyo kaya ti maadda ni ti apukaw. Ayos laeng nga oray awan apukok kan ka. Oray taadda apukok kinila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Hay, apay, awan sa balin aya. Tay kumapadam nga adda na ilupas na mo anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat ko nga asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Yak masango, ado ti asikaswag. Anya ko matya asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kahit dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakildan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasayn. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng aya. Uray sanon. Katuwan Gaputa lalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namot na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag, ta dupay asaw. Nakamamuan na nga iti day janobya na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti day babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso tinaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No ison tula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kasjay mo ti pinili na nga asawaan. Awan mabalin Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Kada pa'y may kadwa programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agawid. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragragsakak kat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na ya. Nalpas lang arod ti kasaran kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man ken saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapanda ipa-check up jay basit nga apo ko taggurigur matan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da abalayaan.
Jason, adda nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay-bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't nakaapara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisuot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di na kaya't aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mairuam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak nga asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka? Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa'y ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason, Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka, urayan yung latan, Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon ton asilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano. Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ijay tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni manong mo. Ala, tulungan kan nga agluto, Jenny. Kaasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't ngamin dananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Katnay, titay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't ngamin ni Jason. Uwenta na banog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, tasya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay ka agdigusan Wayne, madamdama akton nga agdigaws. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Kapno ag-enjoy ka nga agdigos. Anyat di mo mapanawan di taaya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Tanay, kaasimay. Iso lang taglutluto dito, oy. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang. Ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan. Kabailak. Umay kan. Kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta. Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun. Masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny ate aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay. No saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta. Tay palabatan. Bayam ta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din. Apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala. Adakit dilimod apa naggustom kan kwa na. Naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Diyak amugan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay. At senyorita, naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat-mat. Iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa.
Ti kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni Nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana bale, tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Agpaiso, Jason. Wen, amok ti trato ni Nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jet itrato na kanya. Nung nalakala ko matimang sermon iti bakit, inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katwan ananang. Ngamnay, lepas pa jay lablaba ama, di mo panawa na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una alutuan ngay. Pansit wano spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alang aron, di pansit latan. Manggalip kan to pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi kani Jenny, tatang. Iso lumasin kami niti pagnaadan. Ay kay, adda ka na kayo dayta anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kuana. Tub-tub nga rin mait, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso nasayaat no, lumasin kayaw ta, may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itangar aramidan ni Nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kuana. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Agatap kamanay nakunak. Kahit agpay sumat. Katday jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasindan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan lat amukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat agsusweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Pagadalan na? Wala. Uray, wala nga natawan agturpos ka ni ti kolehyo. Ha? Kayat ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailupas mo ti kurso narugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali taawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Kastaya. No kasta nga ron, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, Nanang. Nagswerte talaga day at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat ngamin unay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, Nanang. No siyak laamay sa, uray di na kuman pagadalan day babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny, asawa. Agyaman ak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsaya at kang asawa. Para mutla katata ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un Jason, kit ikarik, jak sayangan ti palang paadal mo kanya.
ika gumaak ti makapasa iti board exam. Ket no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. At dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na Jenny asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybayan, Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiakta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wen agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot a tao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay ang jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. Adto yan ti kanong Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat? Ala, ingkapay agsukat. Ta siya akong ti mga sikasukin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kan kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan, nanang? Norumari ti agsapa. Irutuan na ko ni ti kanak aging kay ti aldaw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Wan nga rod, nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakaklat ta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanya. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod, nanang. Isa nagasa taklat ta. Tanakatumpungak iti nasingpot nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang. Kat agyaman kami nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman aken ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko nanang. Taasawak ket nga rod. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no addaman saan anasaya at ngem pakpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagijay nanang. Lipaten tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka mga sikasukin ni Jason. Ah? Di ka madanagan.
Tasanan ang maulit tinaala sa atrato ken ka iti balasang ko. Kaya't da kaatulungan, iso ano umanugot kayo, agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi ana imbag kin ni Jason dayta.